وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال، وهنا نسأل أيهما أقوى دلالة أو دلالة، القول أم الفعل؟ نقول القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول. يحتمل أنه فعله لعلة أو فعله نسيانا أو فعله على وجه الخصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل. يجي الله سبحانه وتعالى تدر الموت الدكتور وكسير الحمد لله ينتظر وجوب إن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أمه لمن سوى يرمين يجول صحابة من فوق وجول إهارة كلا جوك كلنا كبجوك نوكم يلا جوك يمكن دينا تبين جنة إهارة مكة جتة يندر مكة اللهم آمين. واللي في رنوع يلا يرمينهم وادين قال دم قالوا باب الأفعال دم قال قل لي جدين فان دالو ko golleji nelaɗo ɗin so nelaɗo waɗi goɗɗum o innani yo en waɗu kono kanko o waɗi ɗum ɗo kadi ko ka sharia jeeya haray no waɗɗi enen kadi en waɗa sifa ɗum ka haray waɗɗake o gayni konngol ɗin wonlaɗo makata kon so nanmaki waɗe hunde kaari ma acce hunde kaari o yewti en wonde ɗum ɗon no wawi wonde haray koko farli en, no wawi wonde haray ko sunna ko yiɗa. jonno golle makko ɗen kanko nelaɗo ɗo bahsu on ɗaɓɓutugol ngol ko fii golleji nelaɗo. si nelaɗo golli golle tawa ɗen golle no wawi no feeñi e majje wonde ko dewal o golliri ɗe, ko dewal sabu dewal o waɗiri ɗe. no wawi feeña e majje tawa ko waɗiri ɗe ko mbowka ko wowrugol ko aada. no wawi feeña e golle ɗen ko dewal, no wawi tawa no yarani no yarani. donc ngal dammugal ɗo ko ɗum ɗon woni e ɗaɓɓutude fi golleji nelaɗo ɗin ko honto naɓirten ɗin ɗum kadi ko sharia mana nelaɗo no hollira en shariaji Allah ɗin konguɗi makko ɗin himo hollira en kadi kuuɗe makko ɗen ko ɗum woni ɗaɓɓutude ɗo. o wi lamma faraga al muallifu sanga walli fiiɗo waɗɗo gimɗi ɗin on nde o gayni yo Allah yurmin mo yurminayi min al aqwali e makuji laaɓɗin konguɗi ɗin wa dalalati ha e tindinore majji on ko ɗi tindinta kon ko mujmal ko mufassal ko mubayyal ko nos shara o naatani jon noon fil afali ka golleji laaɓi ɗin. o yiwa huna ɗo nasal hiɗen lando ayyuhuma aqwa dalalatan, kanji ɗiɗi ko hombo e majji ɓuri doole ka tindingol. algawlu amil fiilu ko konngol ngol ka ko golle kuuɗe ɗen. o wi na ɓuuriɗe wiya jabagol ɗum ɗo ngal landal yani konguɗe nelaɗo ɗin e kuuɗe makko ɗe ko honɗo ɓurta ɓuri jogade doole tindingol sharia on wonde ɗum ɗo no waɗɗi ma waɗɗaki. o wiɗe wiya algawlu aqwa dalalata min alfi'l, ɗe wiya konngol ngol ɓuri tiiɗude dalil ko tindinta edi kuuɗe ɗen. wa dhalika waɗi noon
لأن الفعل سبو قل يحتمل النواوي روندي تاد أمورا بيجي لا يحتملها روند تاكل إنه بيجي القول كونغول نغسا أجدين كوانا تكا قل لكم رون علاقة كونغولي ها نغسا كسابرندو وديري نغسا كسابرندو وديري نغسا كسابرندو وديري أما كونغو سوني ودي هاي كين نتاسنا فايدة هوندا ووتر وي يحتمل كودر النواوي إرون دتاد نبت نتنجنا على قوادر أنه فعله لعلة وندك قوادر دون دوك سبو نونار سبو إلا أو فعله نسيانا ما أودر ويجتو ودر نغسرنا أو فعله على وجه الخصوصية ما أودر دوكنو كويسو هرتغو دون دوك برمكو no woto kon la wadi piji go dino ko beruma ko kanko dum enen tawa enen moftude himo wadira goddi go kadi tawa ko yejjutugol himo wadira goddi go tawa ko sabu ella kono ayigol tun himo wada hato nyini taw taska gol moddi ko fi hono wadane dum do o wi ihtimalatun kathiratun وي نغسا غساجي بوي نغساجي بوي تما اوجي بوي نولرتون بخلاف القول نلوندي نو يكون غونغوكا ولهذا كسب نندو ذهب من ذهب من العلماء الافاضل يهو بنجي مود كرم كوبه يومنا بغاندي بي الله اكوري قرال بياري الى انه وند كهاني عند غولكم لا يخصص عموم القول بالفعل hertinirtaake ko humni konge konngol golle ɗe yani golle wawata hertinde konngol si konngol ngol ko am golle ari ko lundi seeɗa e sengo goo en acca konngol kangol hunni ɗon woɓɓe yaari noon kono woɓɓe yaari o woye kuuɗe ɗen no wawi hertinde konngol ngol o wi amma taarudu amma luutondirgol buɓɓondirgol ngol min kulli wajhin e geese ɗe fof hakkude konngol e kuuɗe fala shakka sikke ala annahu yugaddamu lqawlu wonde haray ko konngol ngol waɗirte yeeso ko ngol ɗon jogii priorité ngol ɗon huutorte mana si tawi nelaaɗo maaki goɗɗum o huuwi ko lundi ɗum en tawi ɗiɗo wawata ko hawtitade few ko hondo e mo ƴette joni ko be ko goɗɗum ƴettete goɗɗum accire puisque ko beñodirɗi ɗiɗi luutodirɗi ɗiɗi fes ko ni ɗi waɗi hakkude maako makko e kuuɗe makko ɗe joni ko be ɓayɗi wata ko hawtitade ko goɗɗi ɗi fof kadi ɗi hawtitako ɗi haykatako ɗi fof hono heddi ko ƴettugol goɗɗum acca goɗɗum haray ko hoɗum no ƴetteten ɗon ko konngol ngo ɗoyten yuqaddam yani yuqaddamu qawlu ala al-fi'l sowi waɗe hunde kaari en yoyi ma o wi ta o waɗu hunde kaari iya hono himo waɗa ɗum kanko anndo ɗi wata ko hiɓɓiniraade ɗi fof kadi haykataake koye ƴettu goɗɗin o imma ƴetten ko haɗi en ko ma ƴetten ko waɗi kon inna joni ko haɗi kon en hayki joni ƴetten ko waɗi kon ma accen ko waɗi kon ƴetten ko haɗi kon so koye ƴettu ko haɗi kon accen ko waɗi kon to en anda ko fewno mo waɗani no gasa kanko ko haɗi en ɗo kanko haɗaka ɗum ɗum woni hususiya kanko emo hertinana ɗum ɗon no dagani waɗi misal o haɗi en ƴettugol rewɓe ɓuri joom kanko o waɗi afa ɓurinani ƴetti so ɓerramina o haɗi en ƴettugol joom kanko noon o waɗi o haɗi o waɗi ɗiɗo ɗi wata e bugata ko fo inne noono wona naye ƴettu jowo koye ƴettu jowo haɗa e hayki fof o e wata heɓinirde ɗi innen koye ƴettu naye ƴettu joni ko goɗɗum ɗum watten ko imma ƴetten ko o waɗi ko enen kadi ƴetten jeenayi
ɗo haray en ƴetti golle ɗe en ɓurni golle ɗe ma o ɗum noon tata en annda ko fewnu waɗiri de ɓay o haɗi en ta en waɗa o gaddamno qawla alal fi'l ko ɗum on bahtu ɗon woni e ɗaɓɓitande ngal dambugal ɗo o wi fa ida ta'arada qawlu arrasuli sallllahu alayhi wa sallam wa fi'luhu si tawi ari luutodirgol ma piyodirgol ma ko nelaɗo on e golle makko ɗen fala shakka sikke o ala annana no enen nugallibu en foolinayi en ɓurnayi janibal qawli sengo konngol ngol lakin kono ida lam yata'arada min kulli wajhin si tawi ɗi luutodiraali kanji ɗi cenɗe ɗen fuu konngol makko ngol e kuuɗe makko ɗe luutodiraali cenɗe ɗen fuu bal kana al fi'lu accu kam wurin ko haray golle ɗen yukhassisu l qawla no waawi hertinde konngol ngol yani yaltina seeɗa e ko konngol ngol tindinta kon fa inna min al ulamai andu no woodi e karamo goɓɓe man yaqulu ɓe no wiya la ibrata bil fi'li haray tasakuye alana golle ɗen fes wa yabga al qawlu ala umumihi konngol ngol heddoto e hunnugol maggol kono wamin nonne maɓɓe kamɓe karamo koɓɓen kadi man yaqulu man wiya yukhassis haray golle makko ɗen no waawi hertinde konngol makko ngol wi mana golle makko ɗen yaltina seeɗa e ko konngol ngol tindinno kon wa sahih annahu yukhassis ko ɓuri sellude kon ko wonde kuuɗe makko ɗen no hertina ko humni e konngol makko ngol li anna al kulla sunnatu sabu fuu ko sunna konnguli makko ɗin ko sunna kuuɗe makko ɗen ko sunna si tawi no woodi kadi fotti seeɗa kadi fotti ɗon aray yo kuuɗe ɗen hertin konngol ngol naɓire inne siko ni haray ko o maaki kon ko ɗum ɗon ƴettete kono si ari ɗum ɗo haray ko o waɗi kon ɗum ɗo yaltinayi ɗum ɗa o adda joni misal wi wal aslu fi fi'lihi sallallahu alih w sallam attashri'u wa adamu nisyan sabu lasili on e kuuɗe makko ɗen kanko ne laaɓe lasidi ko so waɗi goɗɗum wonde ara ko waɗi ɗum ɗon ko wonde ko sharia tashri ko ɗum ɗo woni ko sharia ko enen kadi ko yen waɗu o adamu nisyan e lasili on ko wonde na yejjitugol o waɗiri ko waasu ko angal yejjitugol ngol haa wonde ko o waɗiri kon ko tawde ɗum ɗo ko sharia mofte makko ɗen ko yen waɗu ɓay allah subahana taala wi en ko kanko ñembinte ko kanko ñentinte o wi ko noon lasili on o wi misalu dalika o wi misal ɗum ɗo noon قال صلى الله عليه وسلم على ماك لو كونغول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وتأنفوت قبلة سهيدون يهود هرغو جانو ما هرغو تصور وتأنفوت قبلة كارسي ووالد ديدو ديدي من هنتو دي هاج مودو كابين جانو ما نهيب دي باولي lanu maki ta on fewtu qibla on nde ɗon waɗa ɗum ta on huccu qibla on kadi mana ta goɗɗo fewtu ɗo ni direct haran humtude haaju ta o fewtirni kadi ɗum ɗo ko konngol ɗum ɗo ko an o innaali sina hara ko e nder hurgo mahango won ɗo e nder hurgoji ka burure ka désert no fuu ko hunde ko an طيب وقد راى ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هم تهاج مكم مستقبل الشام تيم فيوت الشام مستقبل القبلة هو القبلة أنا أقول لك دين لنديك كونغول مكم وي أنا موتا إن هوت قبلة كان كون يامن هوت قبلة فهل نقول أنا إيوي إن هذا وندون لقول لهم مخصص لعموم القول كهرتين دون وهم لكون كونغول جوني إنن لقول لما كدو
ittintinnu seeɗa e konngol ngol makko ngol ko tindinta kon konngol makko ko tindinta kon ko ka wonɗa o ka wonɗa e no wonirɗa o wiyen ɗo joni golle makko ɗe jakas innen se waɗi tafsis innen sikko e nder ka maha wonɗa nder burgo mahango ɗon haray haɗaka haray ko haɗa kon to na ɗon ittintinnen ɗum ɗon ɓay ka o yi'a himo waɗa ɗum ɗon ko ka maha ko hurgo mahango ko woni ñappaka dow par ce que Abdullah ibn Umar ko e hoore dalwal suudu Aisha ndu bandira makko ko ɗon o ƴawi dow tawi o gite makko ne yanoy noon ene laaɗo e murgoji ɗin dow ñappaka o ene laaɗo imo ka nder hurgo imo fewti Shami ko ni Kaaba ko ni so ti fewti ɗo ara hukkiɗo ɗon no wi'a suudu Kaaba no qibla wona ya hucci wona ya fewtu si en wi'i tahsis hertingol innen ɗon ko haɗa fewtugo suudu Kaaba ma huccugo suudu Kaaba ndeno humta haaji muɗum ko si tawi wona ka maha amma siko ka maha haray ɗon haɗaka ko honno ittintinnirɗen ko maha kon e hoore konngol ngol ko maha kon no naati nder ton ko ɗe golle nen an ɗon woɓɓe goo wiiri noon idan khasasna umuma alqawli bi fiilihi sallllahu alayhi wa sallam tayib woɓɓe goyni o konngol humni kon luttay ɗon bi mana huccugol qibla on e fewtugol qibla on no haɗa dagaki few woni ko e nder maadi woni na e nder maadi tawi e ɓen no gono no ɓeyni kollaɗo waɗi ɗo ko ɓeyni he ɗum ɗo en annda ko no waɗi yo gasa o yejjuto o gasa o no haqqille neɗɗo no ora ko haɗuno kon no heddi ka o haɗi ɗon no gasa o yejjitu o fewtiri ɗon o haqqille makko ino wonde ɗon so o fewti ɗon haray mo hucci qibla o ɗum no gasa no wawi wonde ɗum ɗo ko beru makko kanko ɗum on gasa no gasa no nder ton no wawi wonde ko ella joni ara po on no posori noon ado haɗegol hari po on waɗama joni noon si a yiltike haray on tigi po on tigi haray ko ɗumante ko yatake nder po no gasa ɗum ko ella ɓay ko noon wayi donc tawi foyre affaire ala joni ko be o waɗira noon po on posanoma ado haɗugol ngol tawi no o posira noon ko be jooɗora noon sa jooɗori noon haɗa fewti chan ɗiɗo ihtimalaji tatino no nder to in ɓay ɗin ɗon no gasaji fo no nder to hee ɗum no nder ɗe jokken ko wi en ko o haɗi en tawi fewtu hay woni ko ka cuuɗi woni ko yaasi o wi ɗo aljawab جابهم على فهل نقول إن هذا مخصص لأم القول؟ الجواب على الخلاف جابهم الجمهور قرب الدب يرون أنه مخصص وندلون لوكو هيرتني وهو الصحيح وبكان كون بسلم بمعنى ستاوي هرغوغو كوكو مها دو haɗu gongol arataɗo ɗum aray ɗa wawi fewtude gibla ɗa wawi hoccude gibla wal qawlu thani gongol ni mongol la yarawnahu mukhassisan ɓe yaali wonde ɗe golle laaɗo ɗo koko hertita kongol makko ngol way gonne ɓe inna nahaya wonde haɗugol an istiqbali giblati fewtugol gibla on wastidbari haɗa huccugol gibla on amum ko humnuɗum fil bunyani ka madiji wa fil fada'i ka burure فوق بيجي عام إذا أولا جوني
نأخذ من هذا ينجت يدل أن دلالة القول وأن تندينغول كونغول تندينور كونغول أبوا بري جوغار دول من دلالة الفعل إدي تندينور غولين ودلالة الفعل كونو تندينور غولين أبن كدي أبوا بري جوغار دول من دلالة التقرير إدي تندينور نينغول عند التقرير wonala be yigol goddo no wada goddum ma o nana on tigi no wala goddum o fanka onana sahabajo makko no wala kongol fanka bude ara wiyan ko wolta no wole o wi ali mo ko wolda no ko no moƴƴi o wi ali ko wolda ko no boni onani le kongol no woni tagrir ma o yi'a sahabajo no wada goddum o fanka bude o innali koko wadda do no moƴƴi o innali koko wadda do no boni hiɗen andi so yi o fanki ko tawde ella feeñuɗo ala e mum sina ɗum nela ɗum fankanta goɗɗo e hoore ko waɗi ko na ko moƴƴi pimigol to joni tan wonɗum ɗo haray min haɓay o seytina e waɗa ɗum ɗon ɗo la ta'khudhu fillahi lawmatu la'im no wiyete tagrir kono kanko nelaɗo ko waɗi kon no jogi doole tindingol wonde ɗum ɗo koko hana waɗede ɓuri ko o yi sahabajo no waɗa o fanki ka ko ɗum o faala wiide ɗo li anna tagrira sabu ñinnugol ngol kadi yagaw no wawi yanugol min annabi immode nelaɗo sallah sallam hina gaflatin harami mo wersidi fewn ɗon o sahwi ma mo yejjiti a wi tigade udri ma hay mo fiɗi wonde o ko waɗi ɗum sabu nganto أو ما أشبه ذلك ما قلنت له فلهذا بسبب له كان الفيل قل لما قل اللاتك أبو أبو الجندين أبو أبو الجوغا دولة من التقرير إدي نين نقوم نواجهون على ويوسها باجون نوالا كونوا هكذا يعني فعلا مويلس دي ووثنا بيلا مؤي كو صحابة جوالكم تواصل نغاس سو تسكي نوكي مؤي ناني وقلت ما نندو مؤي كونوا bay banwaade ko nelaɗo ko banwaade no waawi wonde hara fewn ɗon o concentraki e ko yawone wadde no waawi o yiyay mo waɗa o miijo ha so o gayni wadde ɗum ɗo mi yettomo ɗum ɗo wattaki to o yejjita ba haqqille maɓɓe ɗum ora hucca fes o yejjita fes waɗugol e tambi ɗum no waawi wonde ma o yahi mo waɗa kono o tañino ha sayi o waɗi ɗum ɗo no gasa himo jogii ganta no gasa ko ronkere no gasa ko ɗum ɗo no gasa ko ɗum ɗo ɗen ɗin ɗo ihtimalatuji fof no woni nder to fi kala ko ihtimalatuji ɗi jogaki doole ha waɗa e mata salagol ko nelaɗo waɗi igrar ko sabu ɗi wattane fonde moƴƴi ɗo wonami go joni no gasa wonno nelaɗo yino mo waɗa kono nelaɗo ara mo welsidi o wattanano ila moƴƴi ko ɗum haɗi o haɗamo joni ko on ɗon sahabajo wanno yeeso nelaɗo ko joni enen e gollitittaɗo na ɗum wonde nge wondude ko si aroyi sahabajo nelaɗo waɗi goɗɗum yeeso nelaɗo haɗani nelaɗo waɗoyi goɗɗum go ko lundi ko o sahabajo makko wanno yeeso makko ko holmine mum ƴettete yo ɗo waddane fonno moƴƴi ko ɗum ɗo wona e wolede non ko tagrir joni noon tagrir no wawi wonde hara nelaɗo no wersinino on tumati no wawi hara o yejjutu no wawi wonde hara mo tañino o yana jogui ganto en ala e gollitini tagrir na sunna na tan haala wona e wolede ko si ari buɓɓodirgol nutodirgol hakkude ko nelaɗo yii no waɗe o fanki e kanko ko waɗi kon tawi ɗin ɗon ɗiɗi wata ko hiɓɓodirde ko holnuge mo jetteten ko ɗum wiyeteten aqwa ɗo ko holɗum ɓuri jogade doole ko ɗum ko golle makko ne kanko nan sallllahu alih wa sallam en faami ka voilà no hakkude golle makko ɗen e maako makko on woni yeeso ɗo kadi hakkude golle makko ɗen e golle goɗɗo gooɗe o yii no waɗe o haɗaali o yamiraali si ari luutodirgol haɗa ko golle makko ɗo ɓuri jogade doole قال المؤلف رحمه الله
أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل القربة. وأدي نوم جيمون بولجوني واتو شاريو هارندو مقدم شاريو ودي مقدم دو ناظم ناظم نوم دم بغنغال كجيمون بولوي أفعال طه قل لي طه دي كان كوي نلا نو إني مطاها إنه ينجت دو وند نلا إن دم كده طاها وإن دم صاحب الشريعة وصفي نلا نو وند كان كوني جون شريعة ونو وصفة نو نت كان كوني جون شريعة كان كوني يرون شريعة شريعة كو الله شرعي نكون كو كان كو يوتني الشريعة مكان كتيجي نلا رمو شرعي نيوم لوكو سنة مكون كان كذي يرده كان كوني جومو قل لي مكوني جميعها يفك مجي مرضية كودي والترادي بديعة كودي لبادي مؤيدي بديع كو 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 excellent كو لبا هامودي كو 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 لولي كو لولي il faut ko di wel golle di makko di faut ko wel toradi mana o gollata golle bonde wiyen do no boni dum do hutotaki dari ko gerda dari ko golle di makko di faut ko modi alhamdulillah ko imma hara ko di shari no wadi en wala gol ma ko ada o wadiri mbuka warwe detaye no yeso no wadi golleji goɗɗi laaɗo waɗi ko mbo aada masalan suɓugol ñaameteji goo o ñaamete ɗum ɗo no welanno wona bi darura ko tawata nafakka mo nelaaɗo wino min ko oɗo ɓuraninmi tawa an kadi beewi a ko on ɓuranma wano conci o ndaara joni namin sifa ɗum ɗo no welanmi ngoñongo ɗo no welanmi ma o couleur ɗo no welanmi ta hayde ko ɗum ɓurta ɓornade ɗum ɗon ko mbowka sifa wan ɗum no wawi golleji makko goo a taway ɗum ɗo hi ko diina ko gollirde ko sabu diina ko o golliri sabu diina kon waɗɗike enen kadi e gollu wi gawluhu konngol walli fiiɗon ɗo naadimu on ka o wi afalu ɗum ɗo ko mubtada awwal طه أفعال طه صاحب الشريعة جميعها هو المبتدا لمه مرضية نون خبر مبتدا لمه خبر مو ولي خبر مبتدا عربي ومن طه مضاف إليه أفعال طه أفعال مضاف طه مضاف إليه وهو مضاف طه صاحبي وصفة ولم طه كمضاف كان الشريعة كمضاف إليه شريعتي لأن جميعها كمبتدا لمه مرضية كخبر بديئة كصفة لمرضية ونوين مبتدا لمه خبر مكو صفة مكو فوق وخبر لمبتدا الأول صاحب الشريعة صفة جميعها مبتدا ثاني مرضية خبر مبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر مبتدا الأول هنا أن كنا وهنا نناقش المؤلف رحمه الله ويبيني دو دين دباتين أنا والفي دو وقت جيم دون كونغول أدي دونغول كوبي أنا ما كو يوتي في ما قول دونك في قوله كقول ما كوي طه حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نكتك أولي طه وإن لله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا دون سلة كنرد كتسكبون سلة كبتيجي كو إيجاكم نلالو كإن إمكو ويرون دو سلة كانت بس نفي بلو
أي إن تربيتهم بين قطاها نا عندنا لا فس نا عندنا لا نا عندنا ما نسوي إن بيتهم على طاها هراي أي إني مو إند بوند نسلا كسلو كوني هاري ناو تقرن لا نا عندنا لا ربي تسيكو هراي كل لا يمكن دعوة سوي محمد كونو إندنا لسيلي كفي يوم ما نتوم أولو تاسيو نوداما كوكان كتوني متو ساتايا جيتي بيدو ما أبيمو أنكو طاها مينوما طاها ودويته وني علم وني ماند وني سنيرغال وني مسنيرغال وندي كان مسنيرغال ما كان طاها كون في الأسم في الأسماء الله تعالى ووندي الناس إن ده هاي سيدي على فيه نوا وندي كو علم هذا علامة ماذا يقول لكم أو ربي نقول لكم يته طيب وي أما عدم صحته أثرا أما أنقل سلوغون ويقول لنا لقطاها يته تلك بتيجي فلعدم النقل وسب واسب والإجقون إجقاك انهبالي خبر سلولو وند نجيا عندنا لاتن ويقول مطاع فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف أرى الحديث ناسل ونا لغدو أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه أبدا وند عندنا لاتن نجيا مجي ويقول مطاع فيو أرى ونا حديث لغدو ونا حديث سلو إذا لو كبتة جينا دين نولا إجاك وأما النظر أما سكو تسكا غونغول كندار غون فلأن طه سبون دي طه دي نقول كونغول دو مركب من حرفين مهملين هجائيين كونغول كومبوزي كونغول وإنيرا وكارفي جديدي تتوقع كفس تا مهمل كوكو ورانا كتوقع كو دي كارفي هجوغو كدي كارفي أبجد كارفجين أبجدا لتوقعك مساك والحروف الهجائية ليس لها معنى كارفج سجيدين لا معنى كارفج ردوسا هي بدري ساوي أبا تا سا نقول تون على معنى أبا تا سا ساوي تا دا alamana sawi ka da alamana kono woni huruf al-hijaiya on tun kanyum tun si wadaka tarkib ism ma fi'l hada alamana طيب ويوانا معلوم جاءكو أندانو أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وند إندنا لا الله كلها بفق مجه كلها بفق مجه تحمل معاني برمو جدكو معاني karena معاني التيار سيناريو يا تحمل معاني هنا روندي معنى إذا فوق ده وندي معنى يعني ده وندي كده فيرة ده ما يفيرو إن الله ده فوق ده ما يفيرو سامي محمد هو محمد فيه كويت له محمد كويت تعالى ما يتو ونم محمود ون أحمد ون حمد ون محمد إنما كنا فوق هذا نودي فيرو جوجي معنى فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو عالم محضوم لأنه ملا إند تودد إند كماندة على محض كماندة هذا على معنى ماندة معنى سيرت وي ماندة كسند نقولون هكذا أورا إيه سوي أورا كمبة أويته مبة أو نامو alam mana kononi alam yang andiri modo kono ro de kombe no dare nombe mbe awa kono woni ko alam kono alam mana sara ni ko ene mbe kono firi na mi anda woni tumbe ni
طيب amma sawi mo joni julɗo kono wiyete ko julɗo e andi julɗo no jogii mana ka kono wiyete ko cuuco cuucan kono wiyete ko dokko no jogii mana woni no jogii piijiri ɗi alam o andama sawi dokko naamu woni alam sendidirimo yimɓe luttuɓe no jogii firo kono woni dokko sallama kono woni dokko ko heewɗo okkugol sa yimo kulo an hulɗo hono wiyata ko kulo a yimi jala to ɓe jala ko jala ki tan si o anndi manam ay kono ko guddo jala ki tan puisque mana on ɗon idan inde no ɗaara nen sallallahu alih w sallam ɗe fof ɗe jogii manaji ɗabaani joni noon taha ko alam tum ala mana ay walihada ko sabu ɗum ɗo o bal accu asma'u rasuli inde allah sallallahu sallam kulluha ɓe fof majje alamu ko ɗe maneji wa algabu ko ɗe jammoreji mana ɗe jogii mana jogii firo amma alamuna amma enen maneji men inde men ɗe nahan fahiya mujarradu alam enen inde men ɗen mbuyi ko wontugo ko anda oɗo ko ni wiyete kono haray sifa wonɗo nder toɗo fayde haray on digi wonda e makko woni hada ko sabu ɗum nusammi abna'ana mathalan ine wiya ɓiɓɓe men ɓen wiyanɓe abdoullahi wiyanɓe abdallah wa huwa min afjari ibadillahi tawa ko ɓurɗo wonde bonɗo e jeyaɓe allah ɓen kono inde mi ɗon abdoullahi mais mo saleh hara ko taleh bonɗo ha allah bonni mo ko ɗum pay ko man salih wadde si monanike mo so waɗi bonde minna salih alaman la wasfan salih alaman la wasfan goɗɗo noddimo wi malaɗo min ni wasfan la alaman goɗɗo kami farju malaɗo min ni naam wasfan la alaman ini kasifa inchallah mala kono alam o nano mi innete ko ɗum sendigo hakkunde alam e lagab ma ɗum wasf ma ɗum mana en faami ɗon kala tayib o wi idan awa joni noon sara al ismu hada mujarradu alam nde ɗo inde joni ɓaymo e wimo ko abdoullahi kono wona o maccininaki allah fes o juulata o janggata o hoorata o hajjata o zakkata o waɗɗa hay fusi kono ima noon abdoullahi maccuɗo allah ko woni ɗum ɓe inde kono mana am ala toon few yani ka annahu a sikke kanko hajaru ko hayre ala rasi jabalin wonde e hoore fello yadullo alal tariqi no tindina laamu ngo fagata no waya soɓɓudu seere ko mande haɗoyna ndaara e majjari ino ko tulde nokku kaari ni walla ko ɗo ko takko ɗo rewoyten ko ɗo laawol ngol e majjari jokken ɗo ɓey nayi hajarun ala rasi jabal ko point de repeur ko anditirte tum طيب وأما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف أما إذا لا بد فما جكو ما دي إمك كو صفة كذا جوجي تون صفة معنى وكذلك أسماء الله تعالى كانوا إن الله تو كان كذلك أعلام وأوصاف وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف كانوا إن القرآن فوق مجد وكلمة طه كونغول طه لا تجد فيها شيئا من الوصف هاي هو ده صفة لا يمرض إذن لا يصح نظرا إذا سلتا كالداران أن تكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كونغول طه لوقتين نلا فإن قال قائل فتاين وي كنو بدل نوري كان بي طه وإن نلا
كيف تقول هذا الكلام هم ويرتاك حالا وند طه ونا عندنا لا وقد قال الله تعالى قد لتولوا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه كأن طه ندو أو كما بفهمنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من كيبنا القرآن ما فيه مال كسر في سنج قولما في لت قولما بيبي وهذا خطاب يقول يا طه ويقول اونانغو نوين كو انيو طه ستاي كونو هاراي كو عندما ما انزلنا عليك القران تشقى ستاي غدو ادي دو جوني او كونتستي كو ويدن دو كو كام نوين هي او نون منن كوم فيري طه ما انزلنا عليك بايدو كا اري ضميرهم كنلا فيوتنا هاراي دو باي كون لا نودا on jabote non qulna wi idha antum sami rasul alif lam mim sad wiru do kan ko inna la fi on لأن الله تعالى ثبت له ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك أو كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج ألف لام ميم صاد كتاب قد أنزل إليك تشيبنا مهما ستابي توطاها ما أنزل لك من تشكى قلنا وسبب ضمير لو خطاب وقلنا ميرنا طاها أنكو إننا لا أو ألف لام ميم صاد كنكو إننا لا ضموا أحد سماه ألف لام ميم صاد أيوة إذا وسميه إنه كان لا ألف لام را إنه ألف لام را أنا نبي ألف لام را سبب لأن الله يقول سبب لأنه إن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صفة دليل فواتح صور بوي أراي الحروف المقطعة أراي هاجينا ضمير والمخاطب من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ديركت وهل يسميه أم لا؟ لا ويندام الجواب لا لن يسميه وبيأتان لا لك ألف لام راء ويته وبيأتاك ألف لام ميم صاد ويته طيب إذا انتقضت قاعدته إذا ngoro ni makondi fondation makon tugala makon gal boni gal firkike bay ko be wiru no taha ko inde nelado ko sabu o damir wondo yeso do ma anzalna alayka alquran litashqa idha do taha alif lam mim sad alif lam ra dundo ko goddo go firata ko ko inde nelado donc الحروف المقطعة أنتم كتا طه وألا عندكم موية لو كرفينيو إلي محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من كيبنا القرآن ما في يوم كذا ونقول لكم ألف لام ميم صاد وألا عندكم فاندكم كده لو كرفينيو تجاري لو ويانو كتاب ودفتر أنزل إليك كيبنا لإمام محمد فلا يكون تون في صدرك كبتش ماذا كبرن ماذا خرج منه بيتين والقرآن كونك ألف لام را وجود فالمهم ويكون بكم تيجون كرا بيدون أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ونعين لله فيه جاء ولا يصح أن يكون اسما له سلتاك دون عند مكة لا أثر هناك بتيجي ولا نظر هناك دارب هناك حق هناك تسكبون وقول كونغول كان كوي صاحب الشريعة هذا هو الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وسلم لو دي صفة تيجي جون نلالو كان كوني جون شريعة فلا شك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ونلالو صاحب الشريعة كان كوني جون شريعة وأنه مشرع وأنه شرع نور
وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي قاله الله wonde ko nelaɗo maaki kon ka dina no wayi ko wakko allahu daali kon ko allah wi kon ida sa andu si tawi selli wonde kon laaɗo maaki wa gawlu konngol makko ko wi mardiyatun ko weltoraɓe yani radiallahu anha allah weltori golleji nelaɗo ɗe wa radiya anha nnas yimɓe ɓe kadi no weltori golleji nelaɗo sallah sallam ɓay haray no wela ɓay yo ɓe ñentinmo ɓe ñembinamo وقوله بديعة أي مبتدأة بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية كان في بديعة wonde ko de sincaade ko de fuɗɗaade ani gollirlaade sharia makko o no yirbini shariaji attinoɗi ɗin kono badi no fira fuɗɗagol kala ko badi'u samawati wal ard sincuɗo ferliɗo asma'uji ɗi leɗɗi kono badi min hada shay'un badi yani ko hunde labade moƴƴude si moƴƴinama hattika moƴƴi ɗon ɓeynayi badi excellent nam e fof majje golleji makko ɗin fof ko labaɗi yani saria kadi keso ko kesmu kesum kon ko heewi kono laba idan donne ɗo noon ko ɗon ara kam juuti tokkodir ɗo mawko gasaɗe toon ala ko woni darata on ɗo torki allah subahana taala ene faami dina kam faami selluɗo o arsi kan kadi gollitirɗo ko jamanen kolni ko wafi dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi amin non dai o c'era o rischi di non aver fatto male a non può o che non dice io chiediamo film o rischi quando hai con hari io man io hetto persona non non berada magari dei medi o wadino ma io kai o ini per fare ini che ya con kan aslo hari baik ko premi fauni ni wanda muwai ne da mukuru kan kan do han kan wa laki no hala ste na na ste dala nani do ko woɓɓe wonani goɗɗo sabu ha jombi sonnajo on woni ɓe haɓoyi o jonitiri no kaani o ƴetti sonnajo on o addi ha ka ɓaawa kuuɓe woni yo naatu yo konko naatu jemma ka jemma yoni yo konko naatu ɓay o konki o naati o yahi noon o noddi ɓe téléphone ɓen wonnoɓe sabu hawa jombi sonnaajo o wowni haalaji mettuɗi o inni ɗon anndi o wi mi jonniti o ɗum anndi ɗum ko bareeru okkuɗon mi ɗum janfi kela ko bareeru okkuɗon min muñanaaki on ko janfiɗon mi ɗon ɗum anndi ko okkuɗon mi kon mi yardanaaki o bon woni noon balɗe tati jaako yette soon o niisiti noon kadi joni noon ko faala hettugo sonnaajo o ɗaɓɓe noon ii ko jeejanana yandi yaafeela mi annda hayno mi woni ɗum mi annda est ce que hara o yarano ko ndiya yette soɓɓe ay jani o woni e jeejude ko jooni fiyo hettu sonnaajo on joni noon ɓeya kandi ɓay wonnoɓe sabu mbay o wi'i sonnaajo hay bareeru wi o yarnanaaki ɓe kadi ɓe janfimo ɓe wi ɗo on lanni no annda accitande aranere haray ko raji iya no waawi hettude kono ɓenni ɓe wakkilaaki o hetta est ce que haray ɓe jogii ɗon ella si ɓe salike o hetta sonnaajo o ñaara ɓe jogii ella sharia on no nen no yo hetta sonnaajo
e ngolɗo joni ko ɓe jonnotomo ɓe waɗa condition si tawi sonnajo on no faala hotude balla haray yani radiya landatake sina wan o ella ardini o wimo bareno o yenni o ɗumanni ɗum ɗon ara ɗum sina ɗum on ti landatake ka accitande arnere ka ɗimmere o landatake ko gorko wiye tumi artirima so wi o artiri haray dewgal ngal automatiquement ngal artida ngal won si o wi ɗo joni so tawi ko neɗɗo faɓi o wiye tun awa ɗaɓɓe makko baɓe ɗo seedina mi wino mi akkiti o sonnaji kono mi artirima yoni noon probléme ɗum hannde kadi wonti ɓeygu makko joni woni toon ko honno ɓe hettirtamo e juuɗe makko ɗon ko hara ɗum noon ko hara joni ko procédure goɗɗo goto wala kulli kamɓe wonta ɓe fewtono si tawi sonnaji on no yiɗi hotugol yoɓe newno sonnaji on hoto ɓe waɗa condition ji a wattata ɗum ɗo aduna o winda o signa mawɓe makko ɓen siɓɓe makko ɓen tawano seedi ɓe joni tan kono koɓe wi so wi ɗo o artiri hara arti kara ɓirmi te ɗum ɗon wawa helde dewgal ngal few tawa ngal moƴƴitta fi ko wimo barel wabillahi tawfiq hay ko Allah wiina imamji jonni ɓe geeƴe waari haa kadaɓe tammere ɓaawoɓe hikkiɓe makko ɓen sikkiɓe timmininayi henno no firti o timmininayi tawi kanko mo andi o timminaɓe o yimi o dari ɓen noon wi subhanallahi fof si haa o jotti ɓay o jottike o salminoyi o ruƴƴi ɓe wi a no manki o wootere on tuma ɓe pijo yewtaɗo ha tawi mo manki wootere o immi o addi wootere o salmini o ruƴƴal joni noon ko honto woni ñawande julde on ɓen noon julde honno alhaali woni o immi o addi wootere o ruƴƴal no mbawon kadi o ruƴƴal mbawon ɓay haɗa o ruƴƴi wo awno katamɓe ka ɓe o timmiɗo ɗoman joni si almami e ɓawa ɓen ari yeddodirgol julde nde timmi kane timmaka almami mo fiɓi kam wonde julde mum nden timmi ɓawa ɓen wi subhanallah holde wonde julde nden timmaka ɗo ko defte fiɗuɓe innayi so tawi ɓawa ɓen no ɗuuɗi ɓe fof ɓe wi subhanallahi to subhanallahi kanano ka ñaamo ko hakkunde fof almami o yo accudu pelleti makko o jokka ɓeya ɓay hiɓe ɗuuɗi majorité on si tawi yaari ɗon kanko ɗon pelleti makko yo accudu amma si kono gooto on ɗiɗo ɗo juurɓe o wiya ko almami ma an o felliti kanko julɗen timmi an a subinke o julɗen timmani pelleti ma o ge pelleti makko o accita pelleti makko o jokka pelleti ma kono ɗo joni andoyike wonde hari julɗe ɗen no ɗuyti joni no siforaɗo ni joni almami on o yiltitike o jokkiɓe ɓay ɓe wi timmi kanko emo feɗiti timmani kono o immani kanko nde o feɗiti ko nayi e ɓernde kamɓe ɓe anden ɗon ko jooɓere ɓe jooɗi ɓe wimo subhanallah ɓe ŋatti ɗon ha o tawi ɗum ɗo gasata o yilti o tawtuɓe o jooɗi ɓe tawi ɓe salmini o sujji ɗon fi ko immi kon jotti ɓe sujji ɗon bada salam tawi joni noon ɓe debati ɗon ha ɓe tawoyde jakka julde haade timmade woɓɓe goo wiyoy to mum timmade de ko tati julde awa mana heɓiɗo ɗo ko hanki kako hecciyami ɗo men juuli ɗo men salmini ɓenni ko joyi men juuli wonɓe ɓawgaɓe ɓenni ko joyi men juuli awa min kono ɓawi noon koko ɓeydi min sujji tum almim ɗo ɓe o immike joni ɓe immike ɓe addinde e darnde joni luttude ɓe tañike ɓe salmini no hanno ɗo kaɓe sujji a sujudu bada salam mo salmini aɗa julde timmude o timmini julde noyi ɓaynaɓe heɓino sifa ɗum koɓe sujju bada salam salama o juuli alan sara o salmini ka ɗiɗi hadith dulyadayn o soɓɓiɗi walli o womsini ni tawi no feeñi makko seytane o turdani inni julde nde ɗuyta ka a yeƴƴitu
woni fu mo waɗaani o ndaari gesa yimɓe ko tawi hiiwi woodi goɗe woni ko zuni dani wonɗo ko goonga ɓeyni hiiwi ko ɗum juulɗa o yinti to fewti giblam habbiri o addi ɗe a ɗiɗi o tawi o salli o suji sujudeje ɗiɗi donc ɓe hanno ko sujjugo sujudeje ɗiɗi bada salam kono ɓe waawi ɓorde ka fewno ka ɓe anndi o ɓe sujji sujudeje ɗiɗi bada salam juɗde harano selli wa billahi tawfiq garɗo tunani nam ko woɓɓe anndiraam ɓe ɗo so lunnagol ñaamatee lunnagol ñaamete e ñaamagol lunnagol o ɗum andat anda fi tawi ñolima ñolaare ma no welima no o kamɓe ɗan wannama ñaamatee lunnetaake jour mi annda min mi yaali ka wiya ko nelaɗo haali ko wuttugol ñaamete wuttugol ngol noon nelaɗo maki no wuttugol ngol no haɗa la tafut fi ta'am wota wuttu ñaamete amma lunnagol ngol mi yaali kaji si tawi windaki no haɗa al aslu al ibaha lasine on ko onde no dagi